0243114497. Hello, good afternoon. Afternoon. You Aunty Bea. Yes, dear, Kafa, I'm waiting now, swatch it. No, me pastor. Your family did it. Okay, yes. Pastor, I don't know, share. My program, I'm say, Emilia Baby, I friend of Paulina. What kind of one something in nine? Me patron. Miss Baby, Miss Baby. You papa, I say, Jumano. Or that's why I see Eddie Mine. Me patron, hold on, why? Hold on. You. Okay, Aunty 03224-98035 03224-98035 and a 0243114497. And come on, your boy say all day. Now, person so do I drink sheba. Ubet me Eddie Abba. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Ujinaso 0243114497 03224-98035. Also ubetimi afreye na odi wadwen kire ede aba na wabeche adwen afa enen koma ye boy Reverend asofo imams omo wo role to play in managing a church member. Yadaswa ewo December boso minimum enne eye ne da etoso miensa December wa ohu efe na wudi madie bia na oyo hene na oyo hema no ye the month of December omo maka no omo ntiase a ende ewo mama sema na ye no ma ye December fo edie de enima ne say December the precious month, the month of kings and queens. Ye da munna ma say mutie ye ewo Akoma 87.9. Ye wo Kumasi Askwa ye ne shopping mall no na edi enhwani mu dwumadie edi eye Akoma mu nsem ye di ne adwada ekopim efiade bia 12:30 ekopim se no miensa ebebo obehu yen ewo Facebook, TikTok na YouTube enso enche bia wan bonso a obehu yen na wahwe yen na wetie yen ewo Onia TV na ansa na no like the page on Facebook, share and send us your comments. Ne dru hono ma yenso yakeka ede amamo ti mo amohwe yen ewo Facebook na ye chia mo kwanhwe nkoso kra na ye da maseda ne da yina mokoso na motie yen na mohwe yen na enne ye motivation na ye de ebra mu no de ye kan say se wuntimi emfa aregichisem emfa ma obi na bamu bu a obu ni so a osuni ni enisu a ochi no se empepa yesrew emfa wokasa ensai emfa nkuno kra emfa nkuno sunsun obi wo ho no ma asem obeka kire no obeku kra se time anyankopon ahyehya ma o se ubewuo enti aya wasem a woka kire obi no ma enye de aregichisem de ehye ni nkran de ma ne hu se ampa obi wo ho de ma no enti ene se wonya nkare cheche nsem bi nkran hye sem bi emfa nkyire obi a ka kire nipa kro bi oban obi a se it is well na nyankopon enti bibi biara a oye bia no irade bema no ayeye mesan echia mo bi omidin e de Beatrice Piogabra obetimi afremi Aunty Bea me ni nuama ene me nuamema ene ahyehye dwumadie na ye de ebremo e ma ne ye miensa enti e friend girls brigade ena ye de dwumadie e de bremo na mema no so de bebre omo so ye boys brigade ene ye de dwumadie no e de ebremo ma me sha se mfi era Aunty Bea nyame adom na so ene wa sen simu white nyame adom ye pa nyame adom ene ye sen ye nra nyame ase ene ye sen ye nra edenya se be se maka cho say mi word ye na ahwato o cha de be best nyame ne ye buafo ye hwe best na ye kama sister adwa wo ye de na ya de pa boko de everybody gusu hwe ye ene na omienu musan share white eye se de ma me mayire we o takrabo mo de ya na mo wa o be ya no wa kra enwumra mo kwa ya mu disade ada ana no pa ya bab da yim rabo da yim about so ya when you man tem senate about da yim about da yim bi aboko de gusu hwe se na wodi birthday yi de yin obi aho ye sa birthday no so crowd the low e de obwa ya dia That's why I'm trying to say what you upon my family. Message you trying to okra. Asa teme ya na oba yo. Asa obeboa.
Watch now cat in the bayra. 30th November. 30th November. September na be di 2 months Peggy. So be na ko na watch me ensa na watch me ensa ma nkoye adwuma. Okosua ade. O ko na watch kra ba wakwaba wo. Enti so pe search na afa fam kofi di ade wo kan ye. Ene me plan e hwe ene fo mo amuti ene e chade so mbadom na me de bia bedom. Ene ye nhwem ye suma de wo be ko cho de e de ya kan yi. Enti wa tire na me ya do mo kohwi ni kutire. Da bia mo be fa ko no me asem no. Twene ni de be wi ya na ba bia ba no no. Tire ya metimi anante. Ene ye wo de Mama fancy ya. Yes, you remember bibi e sheni tirim so de. Men ka he. Men plan e he me ma confirm me sam say na mama e chna ya abade. Ya kan what? So no de ono da de omo station e da ha omo du nti. And Aunty Charlotte na George P. Gabra e chna na mo ya me de ni nti sa dia sa ma to me soro ha. Na e be mantam wa bofi ha. Onko fi. Yo, etie fo komo na bi e na ye de ebrem no. Na enra ye kasa fa politics kakra maka mo se na watwi de mo ye kasa no e be ye amanyon sem kakra nanso de relate ye nyina se be ye be wie nyame ya aduma on the 7th 8th 9th no na e ya sumdwe nko a e na ye wom se John mo de on betena se so mo ka the hardcore politics na akoma mu nsem ye de ye na watwi de ye se ye de to form se be ya ye so ye be wie no na bibia ye boko ntene ye be se akamanyon sem kakra na mame bisa Peggy ni ere nyina say mu fie mu obi a owo pathway say na musi manage wo fie ho me ne ma me ye bia sa o ma me wo ba bi na so wo ba bi na ba me fie wa esre pa enya agro mi wura me dem a ba ko calendar bo ho e na so de ba ko ayi abehye ni gate no ti fie o de enya asem kicha me ni ma chi ba na wo ba bi fa ko e na ono so nko agina mu na me bom pa ya se nya me nya do na me party ni mra ana se me party ni wini Aunty Bea, if you are betu, ono so aka yes if you are to aka no betu. Enti me me wo fie mi akasa me ho ene matwi ba ene me maame. Enti mo ye den na mo metimi manage. Mo be fie na join the different parties and say ya. Many fie no. Ana me se maame me bro 18. Ba bia wo no emwa me. Mempe. Okay. Ne me ba komienu bi mo ye mani nche ho. Ti mempe ba bia wo no. Enti me kwa ha. Okay. And also that we also part the end and could be trying to cook to atwene. So me ko be bia wo me ko no de. And I'm saying me so de me so me ba wo de and obi anu na ne lem. Na ye mfa hye ntu yemu. Nti wo gina ne baabi ana me so me gina ne baabi. Na ewura me dem ho ana na koma na me nka ase wura ha. Calendar ne de se bo ho ane se bo ho. Ade se mewu. Me wu kura na mo mfa ntuma da kem na me fa ma de. Eni odo pa. Aunty Bea musika ne bi di de. Oh, enyo sika ne pese Aunty Bea. Yes. Amanekuo me de man kwadon amanekuo ne se ebia sika nti ana se bibi nti but binim amanya film enye sika se ye ti sika 100 cedis bi 10,000 Ghana bi di amount but minim de amanekuo na ya ma me mire bi atwam. Okay. Eno na makai. Okay. Ena me si me de o maseda. Ebe ma wo. Sure. Okay. Enti edru point bi a mutimi ye argument ma ne ye bufuo enane oba. Yes. Yeah, but enkodu ba bi e de ensem keka bi a ni se wo ka ebebem. Edru sa stage na wa ya akra say the always right. Yes, me ko ya wona matumi ho plum. Ti me wona machi ba na wo betimi aye enti me de won de ya na me nhwemu ho because edu ba bi ma yet ku bi e wo say ku political party na emu se me ni machi ba ne committee ni e ba ifiti a na wo de hia ye no woto ma ne ye wo soro ho ye ba nyina no woto ma ne ye e na fi am betu me se mpe no na me se ma ne ye oh how ne say me ni me ka say oti me ne ja beto fi e fi ya botre e wo say political season ye won to ye hie ye me bro 18 ti me wo right se be dia me pene me ko. Okay. Nti Aunty Bea say your committee you on Sundays as election time na say am breaking here makakra your committee na your ba me machi ba na secretary meet yes Aunty Bea you post it business ana me so kuo no me kuo ma me ankasa me commissioner na oga o di yesu we dey about enti me dey say me kasa me ya dia me free makomem ti machi ba na ye kuo ni secretary nti say your come ye ba sa na ye won so ye sane ye so kakra nti ofitin ye kwa ne akra no ni bom so sem obo no otoma ne ye se emfa ho ba bia pe no wagina no ye so ye pe ho na nura em say na 3 days me pia free me dem na macro assemblyman e madamfo me ti do ka che me honorable ba ha wo si say ni nti me say wa afre no nfa
t-shirt ko no kan ne na me me phone de enye call enko sa side ho wa ko ni fie ne ko yes me catch no on a lighter note on gana se ma me phone de baby a me nya confirm ko police car party baby enye adwuma o ga tell star and the meeting but send baby but at the end of the day mu wi amotna so yes yet na so diem ye cool ye din komo ye bibia but bon say abato ni ade ne dia and I me catch my moko akotoma so me so ya twi ka me twa me ko meti atwa me so twa ma de ka me twa me ko meti atwa nti obi andi ni lem na ye nko yanim nti Aunty Bea nka nkyere ye ho se o party na no party bia se bia nya atamfo ye wo hanom MPP ni NDC for so mo ba na be wie se John de no musi foma o mo teso na so mo twen se kan yo ba wa be hwe o mo nya si foma de wan fa ka amba no o John ni ye nko ka na makodidi nti ya wo ti fie nya abotre ebugina po so ho mo ani ko position da wo de bia wa ko aban mo ko position da fe keke nti me ma me ni nuanom ne de machi band yeso ye ko position da ti yeso ye ginem je so ma me kwa ye wom so pa so mu de ewo ana me so party ni so me mpe me da so ate ye ma me so wa no na ti sa gbe hu no ato bombo so ha ne ye be fa nko ajua mami bi sa na so fie bibi wo sa Aunty Bea de de bi bunyina mo ba ko ye de ye nyina ne ye nyina ye ba ko as at now ye wo ye bebi e be to ye no hwa na ye wo because ye de untimi ko fa bibi fofo bi a emfa mafie ho age se de wo beto se e wo fie ho na ye nya 18 years na nke betime decide ba ye hwa e ho na age timo pe ho na ba bebi na mete foforo ana na sa issue no e wo ho na salon bi wo ha na me ye miti ifieru ano ne wo fa ase na o na me wo bi nti ekoba se somewhere 2016 mu ho no no me ye miti ano kofa bai na jama no kopa na mkoka se mi Aunty Bea besi ne ma me nkasa no ebesi ne ohu baby a wo no ohu baby a me wo okay ene kasafia wo ka kire me a me so me reply nti no ebesi ne onkasa ba wetu efifie ho nso ba tu efifie ho na wetwem na no so twem ah na say ye bi kra ba ma me kominim say bi since 2016 there a chance me cha no wanye so I see ebesi ne politics nti enso so sa party any party bi no mu bi ne ho mu ni me ni mienu no mu ni me Aunty Bea mu ni me ye no crow I see let me aka say your friend say NDC Ashanti omo chairman no how many times your mama kwa wonim no na how much oba ni asone say we ni o no wachia no sa so na oba MPP so the same thing na na do obekọ onim dodo na yes asone say nipa say mesine ade chekura na wo say hye na yes aka intadent na politics nti mimi no mienu one me ayaka 2016 besi 2014 how many years 2024 how many years it's a political tolerance one kasa me ho I see na kasa fie wo kae no na mka John sister wo ye dede eba na ekoye ma ye nyina yetim anko ye so ye nyina yetim enti enka kasa fi na ye kasa ye kire obi nchi anka ye wo me kasa bi kwa anka bi anka matusala na ne na wo okay asama me kan ya no ano no ebesi ne Aunty Bea won kasa nti politics there Aunty Bea ye nuafo me de bia me take me inspiration from Kennedy Japan how osie laudable ne nsema woka o say ye wi a me ne asedun ketia ye hye won kwankwan nuase eye ne wo se ye na de tu hofo enam de tu me hofo ompo no a sabi blog no we di konifie na we di konifie no kra no o se me ne asedun ketia ye nuafo ye wi a ye hye won kwankwan nuase ne aye ne wo se ye enti so mo kra po no mo hye all the time say omo da so hye ye ne omo ya ha mo me no mienu asabi ye ni mu na wo nya ho hwe Aunty Bea twa court da ho abobodi ene enti ene wo bebi ene ye de ye nkomo no ye betwade afa se ye nyina ye tifie ba akumu na papa no waha na maame no waha and the time ate na ye me makeup no ka asem o se ne uncle ene ne hwe papa no wo NDC na maame no wo NPP na NDC fo no e wo fie ho no e do so sen NPP ni no na ka political season say no so the omo number man anka ye be frɛ omo political season say na bi omo be rally na the same day a mo se papa na NDC atade aha na maame no so ahye ne MPP atade na ekunu aso ne yere nsa na omo na ekodo chom duru na sa NDC fo ne be fo ye fa na wa fa on power no ma be hia na yere so timi manage sa or tolerate omo in the sense that o say ebusuani nyina be hia we who say MPP fo wom de ba NDC fo doso
Inti so mo ka asema na maame no odi mama mbeka dey fa nsu gina wenum na odi nsu gina ne num because onim sa ne nso nom ne nkumafo ne kunu enti no so mo ka no wan control ne ho no kaka ba bia na tese ye beje ye ba na wari na ho ya ba asem no enti no edu ho no ma na oso mo sere a na o ma sere enti no de ye ka eneri nyina ne say how a obe tolerate obi a oni ne ti fie obe tolerate ne political differences no e ho komo e na ende me so me fie bi wo ho na de dikan ye LPFs ma me ampa me ne papa ene me maame mu gina ba ako e na me chiri ba no ono kwan na o se ayi one man o se a bi de me gina na me gina one man na se George no no to ko ha no ato aba na me ne papa ne me maame de o ye dien be gina na na ye gina Allah mpacho ko ma me e wi so ya ko ye new year face come Aunty Bea e de abo jumadie no e ho bra ne senti yenkwa powerful aso ye yenkwa dia pomode ma pesa nse o wa pomode a na o yenkwa na power specialist herbal hospital Dr. Kosia Dia ya se e na wiei mimi sa so ya de bai e na etete wo ya de bai e na wo de achi ko mu nyina ma mu nyina hia na unya no aduro wo se fa bra power specialist herbal hospital na waduro e ya se nyina na se ya de nyina no wo mo last stop ene ho ne senti e ban hepatitis B a wa je ho abasobo se wote ya de no ete nti hepatitis no e ho kura bata ne ho pempana de nyina no fa ko wono hwe entu ase emfama wo liver no asrade adore ho entu se eme na du ko wo mu no power wo ma mentu ana nanom e won se do siatika yade na etete wo aso to asintini wugina fa akosa no wabu ahwe ntimi ntunan Dr. Kosia Dia ya bempena bu ato afa wo fa ko na onkansie ni emfama company osade me se otenete enkrabata no ye mensa ba bia bia wono no wako kumase fo yanju twini enkopie mu e wo fe yi asele bosom cho kwantempo ne so wono Jasbo filling station na hwe ni mu afei kwabenya pokwasi ACP main road enkrafo no monko na atakrade fo no monko Anaji estate woni Anaji me primary school no e na ehwe ni mu maami enimude ne senti watena se di nipa bia ba adwaman so se wo de wunya ni na kachi wo mpa ya paduro ibinom na emwa wontu nya le wase enfama wo ye dua ya heba malamex malaria fever and after general body pains ebedwane hebatem heba mesha ne pibe boawo na ebustu immune system no e de amawo jika ji heba mesha e mema do mapa me se wo ba ma ya no bi na edi omensem kofka heba mesha e boawo na etu ewase ewa no oba asoso wonfe wa bo wane saa ma abokra na wodwonso ho kofka e dia ya heba tonic wani mu ato 90 minutes du koketo so 20 minutes na ya gibinom enu pa be nya bia to pharmacy chemical ene heba shops ahodo ni mu for Dr. Kosia Dia ya 0244544422 and 0200383831 na Dr. NJ Oso grow fire dende wish yaka na ye gina ne tobi esan say duro ne ye me see duro ne de ne fo de da no hu ne bo pa na me say na the doctor won peska na me see grow fire de e was say busuo ne nyina GBC fie na nyawe ansa na wato grow fire no esan say e kokoo ya na de aye e natural yenim ensunsanso enu nua ne pa e wo kokoo mu enti wonim grow fire chese ebo ni padua ni nipa e na ni padua no so e ye fe enti pebito na onso nom oni abusua no monji BNC mo dining table no so anapa mo didi wie ya breakfast ni ko mu a na mo de breakfast so epia no na bibia so atimi akonkan ubenya bia to pharmacy ni chemical shops ahodo herbal shops ato atese nyina no ebi e wo ho Mr. Ebambom e na fe apidank wo mum smart herbal wo boas PFA e watafo ni road Colimac e wo Ashtown ona Kingswalk e won kran bido no dia no afa Dr. Growfine e wo 0244596532 Grow Fine Herbal Tonic, what makes you grow fine. Charismatic Venture say and young cancer say a no ador so ewe drama so then so Zahara Herbal products there amount for no madu one dance here enti young cancer say ya wosu kodwom abisa na epebito ewo herbal pharmacy any chemical shops ahodo nyina mo o kan shi drug lane stores nyina mo ubenya bia to ewo ho enti kwa wo se wo pe Zahara for enipa no say eye hindi herbal mixture Zahara G capsules Zahara man capsules and afi Zahara mixture no ankasa ni nyina bi yato e dia pete enti yade kwa no ha wo no wo de wo kwa aya kan wo yade ni din wunya kan ya yebema wo ho adro na abesa wo nyale wani nyina e dia mawo dudu wo dia na wa fre doctor e wo 0246348334 and 02485693
35 na Carenistic Ventures Dr. Penny ene wo embo enkomo pa emu edo na esham Dank Herbal Complex Limited ese ene ewie yade be na etete wo wose nyale wa hodro ni na wo se bi e na so na emom de wa be da mu pa na omanfo agema tumu e wo ho no eye enemu enyalewa gono syphilis candidiasis ene de keka ho nyina ade kona kachia obete ne te afiri wa ma won so watimi adon ho me say syphilis ebetimi am wabodam ebetimi am wani afra doctor chirechire nyina mu ntimi srewo ent na ho masa ha we ento wansa ene wa hwehwe dankefo akira kwan doctor ni mude me shrofo ni chemu e wo pechi number 2 Oban City Life Hybrid School no okowa no ma doctor be show nyale wanyina na watu ase e de amaw number betimi afre Dr. Dank wo so 0266593330 and after 0244017556 0244017556 na onje so Aunty Bea won say nyame ya adomo abronya neba on the 22nd December Akoma FM yene Calvary Methodist Church abokom akabom e de dwumadie kese dwumadie shonko e de sommo choral music and Bible lessons that is 9 lessons and carol festival and I de ehhehye so enti yesremo adefo etiefo amohwe ye mutie ye yakopon ya adomo a on the 22nd no kwasi ada anopa nonkono yesremo pa se munyina mu nhia ye Niem bondemu ewo Calvary Methodist Church ewo amokom na yenya ne kama enfa enhia eyebronya no na bibia so ntimi enkonkan ti woni abeti we wish you a Merry Christmas we wish you a Merry Christmas we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year yebetumi nyina bi ho ti ya amamra na yenhia na nyefe na nye kama edwumaku aso ya semi edi dwumadi ebremo tete natural spices na fe Grace Phyto Clinic Dr. Mesia de no na abusia ho sa akoma de yese odaye na akoma so enti yedwuma mo pa de ebaya mo mani age no eno na yebeye edi amamo Aunty Bea that's papa happy birthday in advance. Thank you happy birthday to me in advance yo yes yan twaso na enche bia Dr. Dank e wa ha say ye ne no ebedi enkomo na ansa na no enenso ye ne ye maame e baba abedi enkomo ye maame patodi ni bi maame efie cha aha ye ba Paulina ye ne mu abone nkoma ba ye busumi no enene maame ene ye wa ha kakra bi na monto ayetu no ene de akwakosi na ansa na no maame kan chem say efiada enwumre no nsia politics bia wo pese wote abato no ho nkomo bia wo pese wote de eno ane Akoma 87.9 efiada enwumre na ye hye yedwumedie no ase ye tuemu akopem adwada say electoral commissioner ebebobo say ni pass mesi na eto abama no ono na edi enkunim no enti enyiwe fidie no emfemfiri asa abre ya if sanse ye de no ye mfremu ye nkona na bia 276 constituencies in the country ni nyina your reporters wo honom a omo ebehwe de ekoso bia pictures videos interviews ni nyina ye de bebremo sanso na in studio discussion nso ye ni etitiwo a onimu de omabobio ewo political analysis mu na ye ni omo ebehia nti enyiwe fidie no emfemfiri ha na omo maboa yen ema efiade enwumre ekopem adwada ye de Akoma election command center no ye de airbremo no eye tete natural spices Jovi Travel for Jobs and Estate Agency Congo Ointment Grow Fine Herbal Tonic Anchor Aviation School na Otria Herbal Powder omo na aso ye mu a ye de sa dwumedie no ye de ebebremo cash out enso egusua ekoso ewo Akoma 87.9 eno ani so obefa phone wa dial *439# *439# no wa pick number 6 no o pick number 6 ni wi na wutwa gumu sa ba ko bia obetwa bia 5 Ghana cedis enti dodo a obetwa no de wadaroma ewo wa ho na wutwa na o number no ye pick ya na wudi 500 ebi musu 80,000 anopay ebi ma je omudi ekodadadada so ni best ebetena ase no ono so achebi ewo ho menso me sorry ya sports fo ne ba omo so ba be chebi ewo ho enti twabi na wutwa nso a u be di na ye kai mo nso se Akoma prisons achede no eba so nyame ya adoma 19 December ya yesimi ya ne de toso dunkuno na 24th ena ye di Akoma prisons achede no ye de ebremo
ye koye ye nuanom a omoda prisons no adoye enti wa obetimi aba beboa yen ama yakoye sa adoye no akwanya ewo ho emu gari beans ebro enkatie entade titru emema de no betimi abreye bi ebeda masepa ema de ne de yenya bebre yenya mpaboa ne nyina adofo mo anamadom aboa yen omo semina de di dware ne de di si nyama nyina obetimi de bi abre afa nnuro mbenom ena de obetimi de asaso mo wedie ne ne sanse congestion na wo ho ne ntino aya na de bia no mo ho na meni no aye prekese se bio sa doko enso na adoma akwanya no ewo honom yenuanom a enra ye kan yen e kan omakoma na omabre ye bi no eye Susanna Bonsra Emmanuel Amponsa Emmanuel Kwesi Asabre enopuma owolobito mangwase wabre ye niama bebre maame nyame enshaw o maame di kan bo mudi miensa no eye Susanna Bonsra Emmanuel Amponsa ena Emmanuel Kwesi Asabre no omode omuma yesika ena enopuma owolobito mangwase wabre ye niama se yemfa enkoma wo mo ena Mr. Opoku AK Oman uwo kote oso wabre ye niama se yemfa enkoma obre ye emema empaboa nyame enhyamu nyina na onye makoma so ade emfa emamo se wonso wachede ni bi na pese wo de bre ye na pese wo ye ni sika mu a eye 0530 507-849 number no edin ebeba no eye Akoma FM skebi ad bebre ye bia na yenso ye de atoto eniama no na ye de akoma wonom sempo se wo so pese wo de no wo boye eniama bi na bebia wo ne kwan wa wontimi emfa mbre yen ewo askwa hanom sei dia na wadaro ma wo fresa number kroya bebia wo bia no ye beba na ya ba beji 0530 507-849 0530-507-849 na enne ye kasa e de afa political tolerance in a family and in a household say ye kan ye se afimu anana watwe mu de ye beto aba nti akoma mu nsam ye so ye ka se ne nyina ye be ye politics no ofie a ye de asumdwe ebeba na ebnada yenya new president are still na ye wo yasumdwe ho enkomo na ye nso enne ye bebo na enne ye ne maame ama bimpoma mensa oye press aid edima Dr. Matthew Opoku Prempe eye MPP running mate obeba na ye ne no abo enkomo na Mr. Ernest Afayam ono so ye NDC Inshayeso constituency chairman ono nso ye beba wo hadadampo ye ne no ebebo enkomo ne afre ye maame ne mu bi o maye politics ni bi ewie na omu fa kwan papa so ye politics na ye ni omu nso edi nkomo ne nyina ye sua de se ebe ya ye benya yasumdwe sanse de wo bɔ mpa ya ama ne se wo wi ni so wi ni na sa asumdwe ni Ghana krampo na wadwuma enkoso mesum adwuma enkoso enti ye nyina enne sa nkomo we na ye bebo frewunua bi na onfa ne fidie no enfa nto Akoma 87.9 na ye ndi ho enkomo na ye kan mo se ben bosumi nie na ye nua ba bi wedi 19 years Paulina Kwache eba ha ne ye bebo enkomo se wakwa adwuma ba obaya ne nemu ye ne ya ne nemu twetwe no na o maame se nemu twetwe de maame mfa nsuo kakra mfa miamia me kan me se ba tan bia oba na emu hyehye na oba na emu twetwe na de obaya no ene appointment bi ne fa so na ye nua maame ede ointment ni nsuo hye kakra ede dododo ne beya afedie ko wiase a Paulina na entimi enanti we bubu from waist down untimi nante ni nine na yetitiriti wuti na onte obo na wonte chese de obeye ni bia wonte eni akwankyere de bebre na kyere ni bi fa ne kwa ha fa ne sen ya konfo so ba me so ko dodo sen oko aha ya pacho bi wa no why oko miensa ba ne nyina nkosi aga ai na fe arehusem ewom krampo ne se okwa akonfo no kra ba ko bi de ka se onwo ansuohye na onfa drongu no onfa mpunu obetimi anante ma me da ne ho abo ni bei epunu se na sene nyina adwodwo atenka bi eni ho nsuohye no kra san ko hwiegu ne sire mu ho no mama ho no nso so asan abeye kro ada no ba ha ye bie so e de kyeremo yeni ni di nkomo hwieye no ene ye ka se yen de yeje Dr. Fodi nti se ye beye honhum mu de no krampo na age se yitu anamo ewo hospital na Dr. Fo na ye omudie no na honhum nso ye ndie nti ye ne ko dua yan kwanta St. John of God Hospital omudie omuye nnupemu nwuma pa ti ye de no call ho no ene gu ye screen so na mo hwe no ye de no e call ho no doctors ne hwe na mo ye san constant physiotherapy but the ho no no moji MRI a oye okonfa no chi no ma me se me ka na enya no kra no wa kyerem
omoje MRI aye wo konfa no chi no mu hu say o say side ne ba kese mu ene e sign refer o mo say o mo sign fambra konfa no chi say na doctors ne hye da hu ade poten wo MRI ni mu afi na Paulina ne nan ni fa no de he ni fa no ni nan ni fa na start hono hono ye de ba konfa no chi ne be hwe ya yesi moja ena ejina enan ni mu enti ma me bɔ me nkomo e konfa no chi won wudi na sen wo ho ena say den na akosi ye di na otwe wo konfa no chi okay eno omo ye de den omo tete ni na no ma na ko eno omo yiye ena omo hye date ye famra ti date ne so ye na ko na omo atwere duro e de ama nsa wonom no onye fisu no wonom no ye fisu no ne ho beto nti omo hwe MRI no na enro no ma trauma wo no omo se so onom ne busumi mienu a no be test no asia be test ni bio okay na omo gidi se so timi to sa enro no wonom na okoyi ye fisio na ne ho beto no okay na say ya Paulina tibia mo te say eye che first pa aya na osin ko beja ne nan na aya na emu hyehye no ne ade no oda ho te ya na say eye kakra de but wo so eye kakra otimi so original ho ana still oda ho sa nti obedware obeye den age so oye ne den nya na mdware no wa na odware no nya me ne ye boafo yo na ekro na ewo na na emu na ne sire mu no ye so hwehwe gu ho okay kakra bi nti no moda ho komia na se de wa na oye wade enne kra komia yansa na wo ba na de nan na moja ebegine mu no moja ne ko se de moja na twetwe ye de nyame asepa na enro no osu ko beside doctor for say yesen ba ko me ko ba bi de 60 ba bi so 50 ba bi so 35 o sa o to sen o mo kan no ne yesen mienu edo so ntimi no makeka ni nyina bo nti wo de kwa kire pharmacy no ene bi mu quote 35 ebi mu se 5000 ebi mu se 6000 it depend baby a obeto no na wait me ato prescription in a daso way evidence I Confanochi teaching hospital pharmacy card nti nronko a ya trauma Paulina kwachi within 19 years ena ni police for auto police forms na police for friend so mrambe medicals se bi oni 9 na dey sorry akone way sada no sunye ma ye nyina ye sun mu kura de ma so sun bi megidi so wo so oni na esun ana they say you truth ni nti ye kakra ana oda hu sun untimi nyai na teacher forms ne de omunya friend we hu ene de omunya anti yo monka okay nti no na e wo say ye nua ba Paulina ekototo no prescription forms no enie ena ene ye maame ye to sa friend say ombra na kakra bia adofo last time mo de boa ye no ye ja kakra to ho ena ye ya adwen say ene ombra esan say evidence nti okay evidence nti no ya adwen say ye pese oba na mo nyina mo hu say de mo de bra ye say ye fama Paulina no ye fanye hwe nti ene sikabotni we ena ye pese ye di ma ye maame no na ondi kan fa nkototo producer mpacha osika na ye sen ana mama ntudi okay ba me gidi said ye de ma wo no ebetimi ato ndro no say even baby abakọ akoto no kra say 6000 de no kra na me gidi say we ebetimi akọ akoto na fisio no so o ko register yo mo je mo sen etesilis ene registration fee mo ko register we hemfa ankase government hospital okay na otwe bia wo bekomu sen mekomu miensa mo ko amoye den na moko ya fa dropping na maje mo sen me dropping run na de me ko anu odi mi ye no na anu me ko ye no ifera me ne ko ye asem na o sika sa me friend no wa enu tu ya sen ne ma no enu ma 70 ne so mo te hin na mo de ko ankase meduma na mo de ko ankase na ma ni 70 cedis nti na o fi se we 60 no o so nya wo bi ni ho nti na wo twin mu so o ka so be kokra na say in and out 200 cedis kra we komu miensa na ye se na wo twin no kra so unya be say 600 cedis eno kwa ye case ka ana desemia asem ka o se wo ko na adwua da be ko na se wo ko no ba ye ju asem ka say 2 million na ukwa da be sen akọ 2 million asa na fia da wasen akọ 2 million na watwe bia ohia 6 million so be ko akọ ye fisio no e no ko ye sign jiska and your moon jiska en one no case ka na watwe bia obenya odi beko yo ntene etiefo ne ahwefo adana Paulina ba ye ne nsema ye kan ye no ne de modi ama ye no ye jabi to ho o hospital Confanochi si ebreuska ye da se
aha na enne nso madaroma we na ye pese ye present na mu hu ne de man na ofa nkoto eduro no me sese be bia bekọ no say 6000 de no kra mpo na ebeso ne fa koto na ye hwe de enne nso ye beba 90 obema wo su kakra bi na waje na awurade nhyira mo amen anya mo akoma so ade mo amen awurade nya mo kase amen osisem be kase pa amen na wo bibi abesia asre tiefo ne ahwefo mese atiefo ne ahwefo se omo nsa akoso a emoa me se de akra no na yi ni obetimi asori anante okay nti eto omo ache omo moa me pa okay yeda se edro no onom no for 2 months nti okotu unom 2 months onom 2 months ni wi ansa na obesia aba hospital ama doctors na hwe se physio ni enro no baby akodru ni ana onom 2 months ya no ye lab wi ana ye de ene lab nyina nti also after 2 months mo san koye labs bi ochro ma mo na labs na no kobisa abo ende musa ende on kobisa no bo okra ho se enya nko onya ntonro ni nti unko labs no so ene aya na we bisa lab no kobisa se bia lab no so edru ho na mo be ya eno so se munya sen na che se ye tususu ani ayere ye ho atususu ni ye why ye mpese bedru ho na we enye scan koye lab na che se de ya ye nyina no se bi mfaso amba so ntetiefo ni ahwefo ye damase papa be busumi ni a ye beka apolina kwache asem no maboa ye mpa de mo de bre ye no okodua ya kwanta ya na etwa de su e ma okoye de mo koda ye nyina ye ne ze ye ja mo kwan ye twa de su ye ja mo kwan mo koye ye try de su de na say enya kra ban kan yie kra enti no ya na ye ja mo kwan mo ko say John of God ho e na fe so kofa no che ombeda hospital no nso ye koyi no ya musika e na ye de bi eboa ye edi koyi no e na enne so ya ma ne sika botne ye se ye ntudin ye se ye ntudin na emum bebi okobisa ndro no say 6000 krampo na sika na ye de ama no ye gidi say ebetimi ato enti madaro masamo pese mo koso aboa yen na yen so ye mboa Paulina number no 0530 507 849 0530 507 849 edi ye beba no Akoma FM ye gigini nyina bomu a na ye san eyibi na ye de aboa no ye da mase wo de bia da mokoso a eboy doctor good afternoon pacho ho ye de aye kam hu se no we pagya weni no wahwa akra ne kakra na asem are ho papa irade mboy o ma me baba baako na de akowie ni sei but ye gidi say de tiefo ya aboa ye ni ntino doctors no nso ebetimi aboa ma ye nua ne timi ananti bi pacho haboko na anam dank heba so de ehoboko ye gusu ehwe nkrofo ho de mifi okra na edin so edin o so ba ha de no so kakra na yare a yehwe pa ye enemu yare obi a wonya stroke ana obi a ebia wonya nkasemu yare wo sa yare ni na de ba yaso a yehwe e wo mnyare waro bi tse typhoid stomach ulcer na de keka ho nyina yehwe no yaso ye ho na obi e wo yare a yefe ne enemu yare a etasi awo kwan pa ayedi kan kasa enemu yare no enye uhu no trasa na eno ano no niema ekoso de broni fa complications no doso ebetuma mo wani efra ebetumi ama usisi ayo ya ebetuma se o kid no yoba ebetuma se wa wode wo ye be man so ebetumi ase wo hunsu ana wo ye obi nso abon se otoa na wa ya se nyina ahyew nti se namu yare ba wo so na wa hwe ntwiti a edo ha bebre na eba eno ti ne ka che obi ase wonya namu yare wo ni pedie no ma bebi a wo so do ni kire ya so ye ho okay dankeba bra bien ya so eni mbie branches bebre eye ba akope eno ane de wo kumase ya okay de nti aye ne sa ne se quality nti e be so be ba na me ame wo ho aya adwumayfo ni nyina so ho ne ya to ye bo ase ahyew ama ho ato nye se me ba doctor na pie doctor no okwa de we mi fia me se akoto ma adwuma so nti yare ne se de sai obi abra ebi ni mo ho no ma bebre suro fibroid pa de to mo suro fibroid ne se onu se fibroid ye na hwa wo ho se sa ne aka me yate na so ade ma wo no fibroid ne emu ketewa bi obi betime nya fibroid obi betime nyinse ya wo awotafo wa obi bias yo no what fibroid e ka che ne so obi betime ma wo nyinse no nwanwa na so nyinse ye nti de wo ma ne se wo fibroid na yare bi ade brasio na mu ade wo se maso pa ye nemu yare nemu yare e ne twa ma bebrawo nipa bebrawo ma nyinse o ma po nyinse ndo na ye nemu yare
obi a wonyensia a ono nso akora na wo ni yem dodo na ye nemu yare afi nemu yare ama oba bi wo kwa nyinsia no kra ntum kra aha nti se wo ye obi a wo ne ukuna tena boro afi baako na awo ma bebi o so do ni che danke ba complex se ye ka awo a enemu yare ne fa wo ho afi obi se ovarian cyst aha ebit ma ba oba no ase e ma ne ntimi nyinsen oba bi nso wo no ma ebia oni ne kunu tena ye no bibia ye fe no compatibility factor aha oni ne kunu no omomogya no se ne esitie no onyinsen ne first shadow bebre pa ansa no etimi awo ne ba sa problem ni nyina etima awo ho ba be de ma omo yo mama bebre nso wo no ma omo nso awo ho ayede ama omo esanse ne hu nsuo no agene aha mema ne binim wo ho no ma ubo se na agene wo ne be ma ne dua no so mo chen ne hwa bema so hwa ne ma onyinsen oba okay aha bema ne bi wo no ma ne hwa ba no esensen ho entomu endem esensen ho so hwe wa ba sensen ho a edin se ubetime nyinsen oba se ho na nsuo ni gina sa ho na produce okay eba oba be ma time nyinsen okay droben ne de eyi fem keke ne ba oba aha nti se bibia obehu so ye be ma wo hwe wa ba ye kese wo hwe wa ba ho wo hwe wa ba sensen odo saka wo hwe wa ba ye oya no e wo se ema woni bere se wan hwe ya ebetime twa etimi fon etimi ebi de etimi nya infection na ayekete okay ebi de tunya infection na ayekakraka bunya hu sa de na e wo so tu anamo na ba ya so yo ne hwemam wan hwe ntuti eden kakra sa ebe kakra no ubo sa afei untimi ni oba anyinsen biem edina na emema bi nwanwa se wono wo si so no wanyinsen oba bi pen afei okofa oba foforo a wo ma ye si efiri no ade ti efiri no genti efiri no ne se sa bre ne de ebia na onyanya issues na so bere koso no wabenya issues intebetimi ama wa bransa na onyinsen oba na eto da wo de mema bi no mutwe mo semen na de ko microscope mu kokohwe a ubo se sperm count ni 0 wow ene fe no azoospermia no ubo hwe nsuo nko a na wo ho na nso sperms ba kokora ani obi so won mabo se nsuo no wo ho sperms ni bi wom na sperms e wom no no so se betimi nyinsen oba aha nto ye be ma na se wo yere nwo a impia yere no nko a se ko hospital e wo sa won na ni nyina ba na ye to ye bo ase hwe won so sperms no na ye hwa ade na ye hu bobi a problem no na ye solve ma yes a ebet mama o hawa ba e to da mama binim to mo yere no mba wo be hwe oba no bo so oba na ye kama so awo ne ma afo be invite sa ya fa okunu bra be ma ne be ba wo be hwe na wo problem wo so wo problem na bo so nyinse no na ba beto doctor be ma no omunsuo ne timi gene yesi ni hunsuo na gene etimi gene insuo na nyene okay nanso insuo no ye wo bibi e fe no volume aha o volume na wo say ye at least 2.0 eko obu wa ne de no be na very light pa aha enuru 2.0 obu be 1.0 1.5 aha obi probably 0.8 okay nti basa esa say ne hunsuo ne light ni nti no na be ko fo hwe o mo se ne hunsuo agene aha ne hunsuo agene okay tight na ne hu gina hunsuo agene say de o mo si kan twi mo no na de sa okay obi so okra bo se wonya prostate nti odwo so ten ba so no oba hie ma all discharge na moja ewo ne semen no mu wow bo sa semen na ayeko se moja fla semen no se nyakopon si ye semen se be ma na oba hia na se ne hunsuo ba nyakopon ma ye prostate mia urethra no se de be a Johnson ma ne mo space wom na be de be ba aha na se be ma ene oba hia na se entimi mia na se ne hunsuo ba na Johnson so pese ba ke se problem aba ni pedia aha nti o se sa be ma no tu ana montem nyese be dum le bingi se de kateta ehye na akofo ha e de abra nti obi a wo enemu yare a watna ma enemu yare na didia akakodu sa level no winya so oba danke ba complex na arawo sem se bi mutna ma enemu yare ni timi se no obu a ase nani obu a ma ni sisi achia obu on mama ni video mu hyehye no nsa tie gu ni pedua no nyina obu on so a odware kwa na ho keka ne sa hu de onye no ho sa problem ni nyina no de pattern kan be so wa ma na se mama bi hwe ye ba ha last week mama bi hwe ye wo takrade wo sese odi so kwa ka no na ni pedua no hu de onye no ho aha na ofre ye ana ye kire ne de onye na ye di nduru e mane no is that no why or the test why ya send ye ye di nduru mane no no enra ana ofre me se afro no se ni pedua no ho ato no ho se afre so kwa ka ni pedua na wonte hwe bio enso na ye nemu yare na akosa problem no nemu yare be se syphilis e betumi akoso ahwo hene pa familia so betumi akoso ahwo hene afro nemu yare be fe ni scabies aha eno de oten kasa se apapo bi hye wo honam no mu
aha wo do se mi asa wo ase onipadua no wo tete se bibi twetwe wo ni adeade ni nyina no danke ba tu wana mo pa bo ankofo ma no enti sani ale ne say obi a braso ya ne hwe mam ye wo trede aha uduru trede junction wa wo se wo ko danke ba wo benya taxi ana plagia ai do baba ya so yo no enti bebi a wo Ghana ha bia wo fa ka bedu kumase a wo so wo petrede car ne ho nye din wo benya bi wo so full line ji run about wo atonso benye bi wo ginyase junction tech junction wo benye bi wo ho tafo wo benye bi wo ho nti unya ka wo petrede car wo si mesi wo trede junction wo si trede junction wa wo si me ko dankeba baba me ya show ye hwe yare bebre e wo ya so yo yo mfidi a edu be hyem na fidi na kasa kire yare a ye hawo ana esa so laboratory service wo ho a ye betwu moja wo jana odun so ahwehwe ne ma ye hawo mu asa na eduru account etu wo free aso yo na yare no esio sesa ekora na ehunu na afie hu nduru a ye betimi ede aboa wo ye sa so onuru wo dwaso ye nuru wo dwaso no ko pharmacy shop ne ba shop bia wo betimi anya bi wo ho aha nti obi a ope ye nuru ni bia to no ofre ya no kan yare ha na ebetwe ne duru a wonto na onu so nye bia to ye nuru no dochi onuru nko anwotwe ani wo dwaso I see. Nti pharmacy shop ne ba shop bia obeku bia ope ye duru ato a ubenye bia to ama ho atimi aba se ope ye kira kwa ya obetuma afre ye wo number si so 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana 0266 59 33 30 0266 59 33 30 iti yare bia eyo se ebia wo kasa pampa na wo num nti untumi nkoni pem ana wo ho a wo se obema ho nyina gunsa obi wa ne bema ho nyina ayukuru abiko nemu yare ase no obi wa ne bema mu hyehye ne pa odwo so kora hyehye no we bibia ne bema mu hyehye no ana se wo hu se woni pedua no tita ya oya pa woni ma de kora ma oti ya oya woni epurunsu woni ma de kora ma woni purunsu ana se obo hyehye wakoma ya oya wochin kasa ya oya mesro flo ye numbers no okay me bobo numbers bi na me kasa abewie 0266 59 33 30 0266 59 33 30 ana 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ofena mesia onsa ebeka yo dank herbal complex and now say any Dr. Daniel AD enkomono na enche bia ye guest no ever betna say na ene ye de enkomono nyina e de abremu na ansa na no se wo pe baabi aye makeup ama hwan fefe baabi a wo kɔ bia wo pe say ye sesi ho na wo de kɔ baabi a wo kɔ say ye aye fro engagement birthday party graduation any de keka ho nyina e glam by tina makeup tina ebe sesi ho ama hwan fefe Kumasi hadia baby awo bi awo friend na tina baba be sesi o ho the number is no 0544 46 6280 0544 46 6280 tina ebe ma wo ho aye fefefe na wonso baby awo ko bia no e boost o confidence na yenya krata bi efi Traditional Medicine Practice Council omo de krata bi aba say ene nam from memu social media ne tenten video no so say omo suspend omo registrar omo say eye bosremu kansem pa na kofo na ma omo keka no enti obi a wo ye ebibidro ibi say wate si ye ka wo hu si ye ka ewo baabi say eye mo registrar eye Dr. Michael Chematin ye yinadi ana ya suspending na enye no kre esan se mukuo no president no by mo constitution any act no e no mo fa so de appointment enti sa kwan na so enso ene e fa so se obi aye boni na o se suspending na e wo se e fa so e de suspending na sa bre ya ye ka se ya krata da many media me fanto Traditional Medicine Practice Council members na enim asum say mo registrar Dr. Michael Chematin ye suspending no oda ho a eye na adwuma no say ebi mo a o maye boni bia say ye twi o mani ma de na ye o mo ya no e no mo de nam say a suspended registrar no na sansem no o mu gusu a o mo ehwehwem enti registrar oda ho a is at post why my oda ho a edi na adwuma se ne wo se odi na adwuma na enne me kan na wo twi nra
yes ye komodie na so me ka kire mo say when you go to Rome you do what the Romans do now what twi mu nyina baby ode betu bia ye ka amanyosem I say John Betnasi on the obeka amanyosem na emu ye den pa no na akoma mu nsem politics ni akoma mu nsem so na ekoche say akoma mu ho no ensem free ho ba pa ye ka fie nsem aware neighborhood neighbor se ne wo so sini omotena enti na watwi ye ya yekoto abako green blue pink orange black and a shedder on the minimum the colors but so the okwa hwe be ma na ne tirifu na ono ana osehwe no sign na wo say yetena wo fie wo papa ye ha wo maame ye ha unia wa ha sa nkomo no na ne be bonto say the soft side of the politics but very serious and so and I di enkomo me se me fie papa ne me maame ne me ye one side and me other siblings no so one side never see a argument I apefie wo be hwe na ye ne ama bimpoma mensa or ye press aid to Dr. Matthew Opoku Prempe ono ebebe fie ha na ye ne no abonkomo na onyamba ye de me am chairman na I o feel me na me feel no ye honorable Ernest Afayam or ye NDC nshia so chairman me ka me am chairman na mesramu oye mi nua be ma mo de ye nie na mo betwa de akone na be bi mpa cho oye mi nua be ma enti ma me fa disclaimer na nto so cry sana ana man kan ye se bi nua be ma no da ye num ye ho cry say ye be hia ofia enti oye mi nua from tete ona ba cho woko de Yakupon Daroma. Ede nyamia se edwuma ne so ne onua ba ma twon. Yeah, watwe me pa. Ai o se me twon na me do ba. Ni na aka. Ai na hia yo so boko de. Oh, hia so de Ewrade adom. Yeguso. Hia so for so GFFF. Ejimu FFF. Mo GFFF se de wani mai FFF. Me da say na special voting na bibia call fine. Oh, nyame adom. Bibia call fine. So boko. Se unim se hia so elite constituency. Elite constituency. Anti ye bibia sa de ne she. Hia so for mo jim ho me na kra mu. Anti se na both sides ni na. Ti ase se nye boxing box. Okay. Ya adwenkyere. Okay. Anti obi beto na ba hia se obi be approach no na wakweda bi say ti ase conscience no di bre no ese say nipa e wom no so ye reflect conscience no e di bre nti e bibia ye kama ye wie ni ese bebia na nkomoko kipi box no em say ho na mentime ho asiba to mutime resolve yeah correct because on say normally ye wie a ye the corp police station ye district but ye ishaye so ne bantman kwada so ye district ye so for line but then on say so for line Patase police depot on a region dey ni na dey buy we ye no on e keep you ballot no okay in fact ye dey na wo boxes man san ye kwaje krabeto on e keep you ba yen ye we baby e omo keep no amori baby a omo tuo emudi tuo ni gu no okay enti ye the seals atoto ballot boxes na no all right but na ye pesenka omo ala na the padlocks so to ana the seal to no mo say ho no omo amori omo yi tuo free all the time okay enti once that the seals na atoto ballot boxes na no is enough is enough say temper it say temper say and now why wouldn't say the oya so oya you feeling say since the man for crab to make cultural Syria numbers but then the agreement was that I say in fact but more other cell be or no ma e be a two ni ho de no de nkom be allow say no mo nko but within the week no be kwa yitu so the and say at least say me no kasa ne ye wo crofo mo run shift 24 hours. Yes, me. She said you are the one. Oh yes. So, in general, you don't crofo me no. It's now. I don't pay na me no ko yi omo. Yes, it's a ko si me. Said you. Anyway, the oba say John dey no so anoma to aso ho. Me dey na ye beba fie mu. Na wan kasa ufie mu no. Obi wo MPP, CPP, whatever. Anamu nyina mo dey green, white, black, red na. Aunty Bea so ba me nuclear family a. Say me come here me madia. Okay. Em say you NDC for. Eyo say ana usisupi. Say me man ntina me come nim baby o but me nim say me ire de otamechi pa. Otamechi. Na o man o mon show bibia say da bi baby awo no mo mpe ho no mo baby. Me hu say me man no baby a me wo no. O mani ji ho pa me ba third born or daddy when your mama come take me to Accra I want to see your mama. Okay. So me there but then omu nyinu no muntimi hye wo okay send the munyini na edu baby no be feel say daddy me no wonya adwene e wo political because I say flex but then
so oba me extended na ya me wo be sisters be me no bi omo support MPP omo support MPP okay nti ene ho ne ye fa ye komo no e die fi na enche bia ye ne Dr. Menses Dr. Grofine wabeji na konwa wabetena se ne ye ka che omo se nyame ya adoma from Friday 6 December ekopim ne juada 9th ye the elections command center Akoma FM edition ye de bremunti ye elections coverage no ye sha se efi fiada enumre na ya tuemu anti ye na ye betena studio ha se de ye ne manager nyina ye se ye na kopim nyame ya adoma je se commissioner no ebeka se nipa asimesi e na ewini no mo amobua yen ama ye de sa elections coverage extensive one ye de airbrem no me say Dr. Grofine de be sa fi de je se e bona ba so che se Akoma FM ye kan ye ne osiminie ye kan ye ne osiminie eti Grofine herbal tonic or sponsor ye din am ye de dwumedie na brem tete natural spices enso airboa ye Jovi Travel for Jobs and Estate Agency on also sponsor ye elections command center dwumedie no na Anchor Aviation School na Ochia herbal powder omonso eboye ma ye de elections coverage no e de ebremo enti Dr. Grofine ye da se nyame inshallah say de bia yesu frewa oji yenso ene me di famu because ye nyina season we de bia de be fa bia elections so komo na ye bo na fie mu no say na wo say obi wa ha ye ta doctor wa wo fie no say na fie tie ana mo nyina mo wo one party ye beto aba mi pesa mche say ufie no unim say wo wa ha na ebia yeah divergent way say na musitina okay ye to aba ni we awie moto aba ni we edu campaign season say na obi e family house ebi wa NDC I see ebi wa MPP na edru time say MPP de nya school fee de no omu nyina NDC ni MPP fo nyina everyone school okay e de yesu ba NDC de MPP nyina everyone school so it's for the time bia mu abe bia mu sa no nyina asotie mo sheda na sa na NDC ni MPP nyina o mutie itu hu na bantena hu ne se ntokwa okay but we fie de a sa na tie se de gina pon ka kira ye no se ya hwe ye ni ku ye ho omdo mbedidi okay ti abane de ye beto ewia ye didi ewia ni nyina bo wadi ya da si te da san komo no e na akoma mu nsem dwumedie ye bo Dr. Akwaba ba che yonko Grofine yo nyame adum aka to ne bro ne yeto ne yeto abanso ye de ahoden e na beto tab ni duro na yare a de wo adwini nyina na beka dem entini ye se obia mpe na hoden na onfankoto aba na hoden ye ko pani sen da bia ye ba ye gbogro fan ho dawro se ye dura abani abetra na man twan nyare kura ansan won maduro no ifisi ye dura ye di yan kasa ye koku na ye broni ba oman mu no wo se ye bro bi e bedua bia ye ni ade banchi ye ni ade but koku ni de duduo bi e bedua bia no oba beto adintra na chese honi lobi wo koku mu a na embrofo edisie yen ti ebisa brofo se de na mdi koku ni ye mo so de ye chocolate na nhwebu ni hu se koku na mbrofo ede ko no emu be 1% no mdi chocolate omdi nro omdi nku omdi semina na miani ni koku mu na ebo ma ni pedua no kama eno tiri ade anwene edre Fred Grofine se nyini kama nyini fefefe nyini na yare enfiro so eno tiri anwene edre Fred Grofine magedro no na dwuma titire edi se edi dwuma wo moje no eyi srade efiri ni pedua no na fei ama moja na tibi efiri ye efise moja no ne somafo a wo ni pedua no woni na di nutrients oxygen ko ni pedua na kwa nyina enti ba se moja na o ko na we somafo no wantimi amfa de pa nkwa na chese yare na eko na wo kwa kosa yare no kwa o ko di anuane pa ma no o ba so na o san yi yare efiri pedua no na obeto agu enti moja no de o se mi bia ejina brane se de da bia ye kan no wan hwe ye de ha obedro na how kasia e wodi pedua no a na ye kan wasem namness wo ho na wonsa no na yitititi ye de nim se ananse da chie nti ye de da nanum ananse saa na yare a ha bi wan hwe ye edu bedru yare kasie so wa bra wo kura wonyawe efise mpayifo ada doctor for tire se yi enipa edu bi esi ho a emu nan se obitititi saa nipa nan enya dia me no benya pressure ti ehwe mu nya pressure no a wo mu na ye no mu sa no me nan obitititi saa nipa mi ni so anhwe ba ko de beko stroke
if you say woman stroke no emu 80% obi the free pressure echo tubu sa doctor say e dey na ko fa sa yare we ba do be ka che wa say ya na sradie e dey wontiri no e na sradie be dey wontiri no e ma moja ni ntimi mfuro yie ntimi nko se dey o say echo no nti doctor for to need low density lipoprotein ntimi mfuro se dey o say echo no nti basa o say akoma no hwe ahoden foforo e dey be pia moja no akoma no hwe ahoden foforo dey be pia moja na mana ko no ni so the pressure to akoma no so high blood pressure asase nyina ho ne free one no go from agedure ama insradie and free trim 90 me and flow here be kwa koda ana be kwa kutim esa yare kesi e fed atherosclerosis afei de basa oxygen we say du wadwene mu ntimi nlo e basa wadwene cells no start say ewu enti de so wadwene ewu ana che so wa no chia won sabem penimu mu so ntimi pagya obi tia fom asi otia fom so wo ho na otifa na edwa gaga obi da na ne nase hyehye no obi wo kwa na ne nase pagya de ka kire wa de se bibi bone eba ti go from agedro no se de be ya bibia be fine titinu na nso obi benya pressure na obi nya stroke na you obi a obody brain wi anya ne sika yie anye nti ne friend sika fo yare en na de ne yehu 2025 en pressure e de yeko en go from agedro no se de be ya bibia be fine enye sa adakwe bedu hospital doctor be catch say de bi we mu eferi sodium e koso ntinchine maye ni biem the sugar level koso timi ni esichire biem cholesterol level e dose nti efedi anwa ana na mo ma ni biem e me man kra de du sa ni ayembo e sa ni ayemre o mpaso ni go fam gado se de be bo ayi sa o hawo nyina efiri padua nso ama ni padua ay fine ye de yakase kokko e na ye adure ama na ye adure sonko nti wo ho na so wodi su brew we aduma wa wiaso we aduma wo gya ho ngo fa mageduro no wonsa no na yo titriti sa de boni ewe ni pedua no wa koma ebo periperi ngo fa mageduro no wo so na ho na mina ya fa ngo fa yi aduro no obi wo aduro na dwo wontimi na ngo fa mageduro na ebeboa ye ni ama menstrual disorders eno ntimi ato e doctor menses obabi wo ha emfie du no mo ne nsa emfie num no ba mo ne nsa obi wo de ba entwa obi de ba eyi clot obi de ba wati pain wonuma ni nyina bejai amebia e fine infections wonu go from agedro no eboa infections fi everywhere empompo bobo na paya ebo trimo ediwo na eba empompo so yana nan kura ni se mojamu yare mojamu efi wonu go from agedro no abia be fine wo yo ba ana be ma no waten ka tia ira mishiro hwe go from agedro no se de be bia be fine na nika san wo mi se wa de do my friend anti aging properties wonuma bebia de otia na otie uluku fresh ye home frama ye dinuane ede yesu na asei wodi go from agedro no sa antioxidants no eboa eyi film e ma bibia ye kama je number no na bre no aso 0244 59 65 32 0244 59 65 32 baby eto adro bia say ye pharmacy herbal over the counters drugstores ya kasa so wakasa na ma eto adro no wo hia kana no atobi baby abenya bia to na mbom so won kran mamu a o kan chi drug lane kenso keba tinate na naboache angel repash obenya go from agedro ni bia to asama equus pharmacy house of drug idama obenya bi sa na wo amasama obenya bi na heba post office opposite insawam na naboache obenya bi kofo bia gamson pharmacy go from ho enkoko hillside ana anti Akoma obenya go from agedro no wo sunya ya kapeba moze ana green light obenya bi takwa ni pristia bibro depo waso obenya bi bogo so unique ba takwa di aa mensa elibo odalo go fan ho cape coast boachi ansa anapena obenya bi social station ewo mankasim obenya bi wo wa obroni anatawin pharmacy in tamale opk gombila baby a hwe bi free baby a otimika bia bora drugstore wo so pe go fan mojadro na edi kokwaye no ena kokko ni so da dro no the number no dasane ni abeto aso 0244 59 65 32 0244 59 65 32 nanu go fa magedro no nya hoden kotoaba okay nanu go fa magedro no nya hoden na fa kotoaba Dr. Menses yeda sepa nyame yadoma na wotwe se ne bedru wode mu adwo me se yebehia yo enti enne akoma mu nsem dwumadie no se ye dwumadie eye fie enkomo
me ne be bi na ho na me ne oba bi na ho e na me ne wo ye na wan hwe me aha ene ye nkomo no ye kasa dia fa politics kakra bi na so eye fie politics e na ye ba be di we ye me campaign ne wa hanom enti ene omo ye ni omo ebo nkomo no eye ama bempoma mensa oye press aid to Dr. Matthew Opoku Prempe nyane ntie se wedru nchen he ya enche bia mo be sa watena na man ka se de bi nanti bi ade na ye hu ye de bi ho na honorable Ernest Afayam enkoa ene wo studio ono ene bedru ntem ama so watu ye nkra edru echire he ya ntie enche bia mo be hu ama nso e wa ha na ono enya mba ye ma mbisa medikan bisa me say bi nua be man nti ma me friend Ernest honorable say me friend Ernest enye bone o se dodo na nim say friend chairman Afayam aha nti ne wan ka chairman Afayam eti chairman say efie mu say ida papa maame enkra omo e wo different political parties from baby awote no say na e wo say omo nyina etena the kind mame friend chairman ko ma ahwefo okay say me say call dunya nyina yeah any Facebook friend na share so for me chair omo nyina omo joso yeah ba amanyosem enye ade a o ye ya esesese bi ede ntokwa anaibufu eba Akoma o chichire na obia ne de ohu ene de ntia ono support amanyoko obi so obi wo hono ma ebia okandini na ono wa edi amanyoko nanim no ono nkwa ho nti na obi wo hope oh yes obi susu wo ha o se amanyoko we de omo nhihye na ya omo edigu akwam na na mepe obi susu o ka sa mebushani bi ewo amayoko we nti enu nti misumi di echiri okay nti ewo nneoma bebre ena nipa bi ejigina so de support amayoko se yeye mu bi nipa o inspire me me support to ndc JJ Rollins okay na me hwe na kokudro ne charisma anytime bia me wa bonte kwa na me se JJ abati na me pese me di mirika me ko ene pia ko okay then uko so a kwaya be fa so treat wo so no be mu sa ampa okay o belong na o belong nti so ba abusuan mu a enam se abusuan no mo ba on se obi ani niti obi ani ne hene ai we were okay so mo ye ma kwa kra na still difu hu bibi kakra even entafo kra no o mo ye identical no bibi wo ho no ma etimi eda sonko e wo ntem nti nka abusuan de mo wa ebi obi a pe no na ye se so because adwene no nye ba ko so what ya say na de ye obi de no de we wo de no enye obi de yes obapa Christy na to no you we say eduane edura me no obi no ye wanya nkwa no mimi no ye menya nkwa obi ane niti okay nti nka eba amanyose mu anka ebusuan de me hu ni se nka efe se we say media ha na mepe wa kire de nti ope we say ha na mepe e say tolerant na ye accommodate me say yes se de ye nyina ya adwene nyepe sa na se nka ko okay bara na mprebere no depending on baby a wugina ene nyoma bi abu a ye de ahye utri mu wa anya careful a obi hu ni nua ni say hey we de wonni me side na we me tanfo ni se me hu no oh and I am sheda de shankofo tri mu ana oh wonni me say me ye wo me asante memu okay ha na wo me tete me ye bibia ba me free asante ha oh I see yes me free stream me free upper east region one kan come anymore yes same te bi wa me kasa bi tu bi ta na o bi a yes na utimi e ka ye wo me tete me okay ye wo me tech hospital na me tena ayija sana betra tech campus until my live all my life ewa ha until minim said the ade ni si tie ewa ha sei okay but me minim ni ntinu minim said me relate with nipa okay because obi wo hono ma oye fixated oye ni den won pese obehu se party we ni won pese obeben maybe etwemeka in 2008 na me ye adwuma wo Malcolm side o baby nti me for taxi na me call taxi ti taxi ni mu na konkomo no ba na politics na me ko kan bi ma Professor Miles okay omo mo ti taxi ni mu na ama wonya santini na me say na me nya santini kasa be na me kan so be kasa santini
na fine boy na wo to port NDC oh that kind of language nti ba ne sa na wo so no so when timi ehun ni ahun ya wo so be reply in the like manner na akoyento but so what else okay onu na understanding no but obi so ho different okay the me hu for now ne say no ye evolve difference ba can no said the na politics no city no say no sisa nti so obi wo abusua me a minimum abusua bi a obi wo no obi but the ba man so mo mutimi ko no obi afa ne baby those times at that time no yes okay but then you know and if you na ba bedu pepe say what is wrong we one people ye ina Ghana na ye ina ye fight say be anamebwa nti say me at the end of the day no say me feel say me wogidi o NDC mu na me yere say onu de onu ope MPP a eni say me fighting no so fighting say ye tolerant okay na emom no ye nkomodi no na say ye measured bibi ade beko yes okay me sister penyin ne ba me chan be 2 years almost like we ina na yetere and on we MPP pa di Dr. Mahmoud Amuyechi okay wa akra okay but she na say ye di a family nkoma ye ndi politics oh okay but politics be mu a the American say oh mo ma faili say oh we are sure na ye di ababra so na ye di all right yo yene chairman Ernest Afayam oye NDC Inshayetu constituency chairman ono enene yene ne ebon komo na me beautiful lady ama Bimpoma Mensa ono so press aid to Dr. Matthew Opoku Prempe running mate for Dr. Mahmoud Baumia ono so afei wababeka yensa ewa ha nti mo na mo send a message say ha bia de na ya one sided no me kwa na me pema komokrasi mema eti mini abana ababa bedru na ansa na no ye beko titi natural spices ni ene titi natural spices edi nkomo kakra bi ye hwia na afei de ama Bimpoma me se meti ne kasa na me se lady de me fa na damfo onim kasa rough that's all kasa we bia wo no kra wa hwe ye kra na obeyi we fro de wakoba bi nti ya mababa beka yensa na no nso ye tolerate divergent political views and opinions in a household, especially na what you we mu a ye de bekwa akoto aba no ono so edi ne de edi aba me nua wa bra na se wa bra we hu aye kakra bibia be fine ho ye de kroma ye hye kroma ye hye ye me mu nyina ye resi se be ye beto awia me ye ho atoye na o makọ mo ba bi na ye ho atoye eno ne asem no yo fire call tete natural spices and ye me ya pa se me ba me refi ma fa bi ama Aunty Bea se wakoso ai eye pa me call me so me cheye me chebi pa me mom bia na me type garlic ni akakaduro no nti na me fine nti na me dibi na de aka no so de me so me cheye bia we kwa de obetimi adi ni nyina aye natural mate ne me try de aka no so 100% natural and de me di yen de ye natural akakaduro ni no garlic na me pepper curry powder ni so say natural na akoko ni beef seasoning ni so ye na bibia ni manchini ni preservative bibia ye fa artificial colors bia fry debi eti udi a hu say rosemary ni we ni aka bom ene e dia ye dia mame tete natural spices na bronya ye kan from ma oba bia ene wo bia obekọ kitchen say wo ye aduane say enu na wo say wo de season obe season wo nam wo di begu wo stew mu o jollof no wo di begu obenya tete curry powder aye natural no so wo di begu mu kokro mu ana so kodwom na wo di dwa no a make say mame spices ya na ye fuso bodi mame spices into mo so no so mu ate no atesa no de amount bodi say ope tete natural spices 100% natural. I am frafra mu bia wunya problem bia ewo mu na bronya ifache wo nam fire with stew, fire with sauce, fire with jollof. Na me tete natural spices me kuta na me call do jollof. It is a say it's me kitchen bebrenti. Jollof na me die. Wo de jollof a kama. So wo pe ginger ene garlic said the Aunty Bea kana no wate wade na wo de achew nam no ho kama abo se nam no ho hwehwehwam wo wie na wo ka hwe so a na ho aye dedede enam se wo de beye sauce ana wo chi na wo de aye stew ana ofro ye bi
na ebeye da efrefiti ase maase no sa na tie eye maase no wambo ne ye nkoyi wambo ne ya ebebene ubeche enye de so ati ase ti ne ka chose fatete natural spices no fa ye fa chewo nam ho na enye kama wo ye stew so a ye wo stew mentum fra so bo abo sa jollof de no na wo de ye stew de di plain rice wo ye ne sa enye de jollof de no ye wo jollof fire jollof okay na stew de no wo de be ye wo stew wo sauce no ade what I say emfa stew de no enko nkoche na nko so de koye nkwan wase no ye cho se the formula ni sitie o garlic ne o ginger ne de obetim de achewo nam ho aye wo nkwan obetim de achewo nam ho krampo asanso aye wo sauce bia na o stew bia o pese o de aye mesra wo se maye nkwa na antikrom bro nyai enko ka me spices akwache nam anya spices bia na adugu nam ho a ede tete natural spices no de gu enam ho na wo chia na de gu stew mu wo de gu jollof mu a wo se sent na agiba bia sent na fa ne nkofo busawo oduane ne beye de obi obebe ofia ba besa obi abe ma ne na mawie na obema na aduane adie no ubohu se wokwa na wo kamfo ade ba kwa enim guase ne se oba hya kitchen ye aduane na aduane abre ne waka hya kwa hye na hu se wotete de ama wonte hwe wanka so ko se wonte na kwa na de ko ma no want to that ade not to waka he ade na be tete fa ko uso ke kare wonte hwe etimesro ma tete natural spices ms support na fa kire nam no ma ne me kama e fa ma ne nwurawura mu nyina sa tilapia nso kran so abetimi de ginger na garlic de no tibi wo de afa tilapia ne hu nyina kama apesa wo chia wo de be fa tilapia ne hu nyina kama de agu kakra wo chia bo nse kama taste no ko wano a na ye de anya ye fie mu nkwa ne ye kamfo de ama restaurant chobas baby ye ne mo amu ye aduane ko programs awodo ase mesrew mamu nye aduane posa bia mfa ma mamu fa spices ba sa bia nye aduane mfa ba e man krofo akomante ti ne ye boda wuro setete natural spices no entini ni mo preservative bia ni artificial colors bia ni ye natural sade ye rosemary ne o ginger ne o garlic ni wutwi no a ti nipa ni dia ma na hoto prekope e ma oduane ne nso so ye de so beko program pa titiri wa yi asamte hu sa de wi jollof no mo de be ma no me ka me kire wo befu nsa obete so de bia me ka asem ye se unya program bi asem bi to no bi ba be jawa aduane na wo ye no mo fat tete natural spices nye ene na beboa wo hwe wo ye ne basa bia de besi wa tensa ne so ya ye fon so a wo de ma ye ne edi wi a na ye buafu obu okra ye timi ni because anye de bo se de ashe bin mu ye kwa envelope ni ebie so ni ye bi afri so because ye ba ye de na de serve ye na enye papa e de kwa ye ba akope eti yesremo se aduane no enye fie nko a abonten ya ye odesa enkrofo moje na modiko programs akodo ase no yesremo mo nhwe hunu se mo ba ye aduane ni ye edi amaye ye numbers no egu tv ne so okay obetimi afro 0245 58 09 57 0245 58 09 57 lebe jibi koton men ka se adwuma ni krom ha okay ma ho ma ye nya akwadworo nso da tibi na me ka kire yes mi ami gina mu no na wotwe sika me transia na mesesa na ye bebrebe ba jibi gu pampantiri so koton okay ba jibi gu pai mu kokoton okay ba jibi gu wonsa so kon ho ne kokoton okay bronya no enko na wie no onyi sika kakra e de ato ho ti wa wo pe bi etu akwa akoton no na wonso afrɛ wo 0245 58 09 57 0245 58 57 tete natural spices o se e natural sa bibiam from me da se papa me nua nya me ya adom a ye besan ehia biom na enne ye kasa e de afa political tolerance in the family and household se uwo fie na o maame o papa ene wo nua no munyina obi a wa ha ana sebio ye tete compound house yi yenso we wa ha na afa de uhu nua se ono ne de ni a webune ne nchie so bi wa be 2-3 years ni de nka uhu so she party bi atade na emom ye started political campaign ni ade de say na honorable chairman afayam o she green no a share white no a share black no a share red na amabe mpoma so say no na nyina no so say red white and blue na afa de adani eninchie buo da bi eno ho nkomo ene
ye ba bebo na wati chairman afayam enka na menu aba no atna se ohima fe ama bimpoma mensa oye press aid edima Dr. Matthew Opoku Prempe ye ka press aid na onti asia ama pacho press aid wadwuma ne sei mo frefre yensem trophy ai na me mini mu dinkita ho on behalf of Dr. Matthew Opoku Prempe eno ana oye me to kasa o station bi na msima me yo so ba akoma ha de mpu yan se Sergio na ye flyer wo ba akoma ha nti ene ye Paul bi se ye ne ba show you so me wo se me nya ba ma order din some Paul bi on ne ba ye banta bia because ene ye me ye banta na msi producer lady bi ba Sergio program no so hwehwe ne bra ye da so ai nyame show se wa ba be kan yensa chairman edi kan ya hyase dada na ma me bi sa wan kasa wo fie be it nuclear or extended obi wo hono ma on share red blue and white now share green red black white ene madam for pa Angela Arthur you say Angela Arthur oni president Mahama nenam no mu didi bom ekoba e bibia and also the Dr. Matthew Opoku Prempe mo share da na abrabo no sa na ekopi mu ebi mo kwa na ebusuo no mo share da na we ko ha na we su ko ha ntebia na mo so mo ya anyonkufuo we so ko ha na mo share kwa manwene ho sa debia me kase se edru ebrebi se ya eni kwan se ye hwema amanyosem etete yentem okay because ye nyina no ye Ghana for emma ye be kan se ba ko maami ba ko emma ne nyina na se eye MPP o NDC o new force o eye Ghana yiyo intina ye nyina ya kan bo ma se bi ye pre de obetimi the best solutions aba ama Ghana obia ade ne ho enti mi nwie ya menene wo hoyi although NDC de enso ye share your discussions no ye ma ebu ebem ena afen so no ye nyina no ye decide say ye debate on policies into nye personal attacks say ye leader we ye say ena bia Mahama ye say anase Nana Akufo-Addo ye say ye policy na ye dia bana say bi ebo ye nyina ye ho ban no ene na ye hwese o we ba ye no oye ma ni dru say ena also ba ye wodi bia beka ho ana sese na mo kan ye no enye sa na mo ye no enti mesre se ebra bi say na aba no yemfa odo entina se hu se Ghana no ne edo no ene agitum se amanyeko ni nyina no eyo pepa a obia wo entina ye pre aha enti se yenya sa understanding na eno no nkuta hodie no ebeyi violence free ho gidigidi ni basa ye bia free ho ebi kra wo so bi awari obi a free a different party enso so mutimi tena esre eda sorry ekwa adwuma ba etena siboko die ntia because omaji atomo say ye nkuta hodie ni anamonto a ye to nyina no first of all ye violence free ya adwenkyere o bibi kan o kan ma wonua no wa convince no say data science and data o now the catch na nipa no benya ho no a obeti ase me ba he ye program o na to Dr. Matthew Opoku Prempe share teacher fo nyina na order o mase say emra o call education ministry no na ono de odisi na Akoma so say say enkola no nim de be kosra na che say ye teacher fo so aban eni ekom ho na se licensure exam baaye na se bi otimi ni omudi ho nkomo na omunya Akoma pa etieye ama enne bibia akototin ama teacher ni bia we pay from College of Education or university certificate no ehu aseda se bi omo ohia omunya omunyina na ye MPP4 enso kasade ene abotoye mu so obi kra wo ho a omo se o yaye promotions bi obi anya enne by the time okasa ya ojojo o makoma no na obia abafom enti se wan sua sa anyema nkisinkisi we na wan hu se na woni nipa beyo emre mu ehise ya ye prayer benya ninti no obia kana adwen anyhow a ye fra bibi se decorum enti se bia obi nam benkum na wo nam nifa no so wo draw attention po ama na adwen aba wo de ne so a se wo yusu kasa ehote anya hwe ye mpanyimfo no se bi nyame na eyi o mama yi nti se ne nipa ne tie bia no
ye describe na ese kasa no ho tie se ne be ya ono ne do ba bi a ogina wo nchen ne bunfu ma ne meto nche ne won preso aha enti ye de ye nim say on the 7th of December Ghana for ye do ye ho pa emi nyin ni sem ya ma bempo amete he basa ye bi betimi asi na emu mefutuo ne de be kwa abonten ho se wo ye babunu na obi ka cho se sori ni enkofa nkonti ba nko ye bibia dabi dwin maame ho dwin papa ho dwin nua no ma aka ho na wankasa dwin wo daache ho se ade ya ye ebe wie ye nseni na afei se nipa na ofre wo kra se bese mi nko di dwuma bi sei no wunya dwin sakra na passing on se Ghana no yesi obi a ni bi da ha no ono ne protect ahasin se wo nim se wa de nyina ne Ghana man na woni krofufuro bia so passport a enye na wa hwe wudwumedi mu yi enti sa so na wonam fofo a woni omo koba nyina no bibia abojo Akoma paper form taxi driver me ba me ne buy me kala ye shemi ya madam we die se na mo keka mo nsemi die kasa so so kasa ma ne bodwoi bisimi nia be ma anya hwe kra no awo ba me enu miensa wo fie obi o ho a utimi hwe o manyina abo me yese ya ma enso so utimi ye mienu miensa na ba ko na oka ho ne se dade wonya mi dia kasa ben na wo de ka kire oba no onto ne ntwene obumfu no na emo mo twene ba ho na wa kire ne se o mami na wo twen ka ho na bia me ye me sales wi a ba okro na wo so bo no ma ya ma sa kasa no nti se na wo si na na kufu ado aba wo ye driver de wo hwehwe won sentiment kan yetimi ma wo car bi na wo ye e kan say work and pay no Dr. Mahmoud Baumia abai neighbor no edwin obi aho se pinka okuta kai na wo kodi ki uso akope fuel a eno so nka productive hours nka ni na ahyegu enne utumi nya fuel ekodi so enti the basics no na nado dankwa watoto oyusu mia me papa Dr. Matthew Poku Prempe am make sure say energy sector no bibia ejina de akabia ye de babia no ene yo maslok ye wo wai minya baby awura de na ba ya ma chairman so de de aba me cheche ma cheche se be ra okra o de ka ba se do so a enti me kan se o ye NDC no bibi kra o ho na ye kana mitimi kan ne boko e ma minya be ma no o te ma se me da se papa eye ama bimpoma mensa o ye press aid to Dr. Matthew Opoku Prempe sa me ka che me se na no de no asam no be ka no boko be hwa na wa talk say ya so chairman ma me bra ho ye kasa no kan say first ne de na kan yentimi tolerate views ni opinions kra oba fan say baby aye dru no eye mo politicians na mo portray bibi ema omo support mo no enso ehu say enye the first no eti no ene sesenia eno so eti ya me aba we just say eja me sister yi ama anu ode pa ntinka aya Dr. Matthew Poku Prempe ntama onu nkasa ma onu papa because like I said I just say I will pay you sa nka onu ye the face nothing bia no ka de doctor person ka de na ko de ahye na okay na nka mu hu mi ntem hu ni ntem a nka me we de nka me mane free consultation ba che amanim kasa pa onim kasa but that's the beauty of it what was say yeah amayo for the first no say bia u chief de chia those times na large sanimu the late Dr. Tony Nyamemo no mu kwa fidie so a obeso mu ham so nti u tincha kra wa u tie no aye careful obefi say omoko to kwapa nti u so no ama u nua bi ka bibia na so person reacting in a certain manner but you do pempen so a after all the talk oba be to say bia alaji sane ni area coffee jumati catering rest house we are make handsome bi a chiro nti wu nya be wu be pio mo say na enkrofo ye no mu ye no say o say ye nuanu mo eh adwenche ne akwa kire wi a nti enu na ma sese no social media no so ba ye no o say kan no kwota radio no so ni ade ade a unhu wo
ba ne no dodo na beba ebi wo honom kra wo kasa no uni ebi tete they will see say nyanto mo srebo mo ho okay nti no na ama sese saade no ye graduate from one bo hu na bia ye wie program no me kai opoku mensa ya opoku mensa mo okay ai me ya opoku mensa ko station bia me ma hindra na no tenem na me de na tenem ne na bant ma shoot angel fm na ye ba no ti nti ye tibi ba ba senkrofo ye jumusi so ho ma wie bant ma o se we won then people seem to be begina me ncha me so MPP no say MPP no to kai mu na me say ai so eno na abo ama sese no ye better kakra okay ba onim challenge kakra o okay families parents are wo mumma wo mu nchen a ebia political party penyin bia ba TV so no di na tem na wo sana nkwara na epeke meanwhile enye sa me say me ba free school ba na catch him so ni miss ni be say your mama is a wicked man. That is it true? And I'm saying it's not true. It's not true. And I'm saying, what did you say? No, so I was also tempted to say that Nanado is, but I said no, I won't say that. And I'm saying them never say that. We are all Ghanaians, but then that language it is not good. Okay. So those parents who are teaching, because at the end of the day, you say teach. I say it's biblical. Nti say wo manipa na akwara na no te wono na de oben wo no e feel me political opponent no say bi o wonye papa na wo kan ya ono so fa no no de ko okay nti say ni chira na akwa say yes ye nyina one people ideology I don't agree with me say me ne wonya agena ni say me di watem say me kan odo mo chiro okay nti say me call radio so I am very measured. It will be very difficult say me deep in them. Basako basa some manu pa say me back quickly because me did some penny for no mo lidi ina no. Say mu bia me papa me wofa ana me biso ni amepe. Ba me ne nya adwene a say be a me nua ba call ama call di ko ra baby. E na me so me ba na ma fa Dr. Mahmoud wa me oh yes economics whiskey. Yeah. E na no so be ma insu ni ejana bia within 2 years but enye yi nti mu sa na mame maka na sem but me mama je say wo so be ma wo ya wan di na tem no okay e ba sa ago no nye de nti man bi o say wo de wo kasa na wa de ya na eti wa ba wo wi na akoklo so ma NDC na me say da bi me person nipa ni tie me okay me want me political stronghold meaning say almost by 70% of the people maybe a station be amakono MPP for na tie me I don't have to go any so because me so to bedum won tie okay but I say me ka asema no be chi no so asem ya okan die ne kure na okan
so no what design kama te said sabi buru ye koton de agiska no ni nyina ye sebe totoka e ka wo liver no mu kire se aduane a wudi bia nhye nkran eni nti amma srade na doso woni pe don se brebo no ono osoni ni ane ni nyina so ebre aduane a wodi fiber wo mu ahode wo mu no o clean ni nyina se yedidi enye eti o clean anu waja akra afi oni be ba ho so no na no so ya ade so na so bon se twofo wachi na bibi ni na moyam te sese bi akura bi a woni na mnipa yam ya ne mpe bebe nipa bi se menyam wonyem o wonyem eye fat na ehyew yafunu no na etete wo ebe ma wo hu mfa wonu mu be yo ukode mu a wontumi da isan se liver no ye brebo no odiguma so na me nipa eti se nyame hyeda bo no oyeda ye ne kama wo hwe wo so papa na wodidi a no screen na osone so ono na diguma so ma nipa se wonti me nya adwumenti wodi ade so kakaka ni nyina ma kidney ma me so to consulting room a wo yambasi wo sanse wo ye obayi ne brebo enye ne kidney sunsu ogina ne kidney cyst tu ya ho ne kidney ntimi sone ne ma so bi se aya ho metisem etu sore na wo dress na wo kwade ye hye mu no ne ye ka ho asem no eno nti me kan fo ma se tu ya na montempa asaya na ona se tatai ya na ho yira wo nan nyina ya yo bo won mo nim se siatika na ye ne na ege siatika wo mo liver ni mu oduna ahunu na sada ho no na etwe sa eno nti wontimi enye wo ho oje wo ho a enye no eno nti na power erade nso nam yenso yeso ade fa brebo ade fa kidney ho eno na medi kaka yese se wonni sankrofo na wontumi hwe hepatitis because hepatitis ya ade a ono de o liver no mu akasa brebo no mu no wo no wo se brebo se ya no wa se kidneys waka ho eni nti ye de erade ya adum na se yetimi hwe hepatitis se yetimi hwe brebo a chimato ewo ho nti misre wa wo hwe mprempretwa na mo ne ma wo nye ha na wan hwe yi abetumiri bi no na akechi ye ho hwe nye furo ni nya ho no na asetatai na wafu na yiri pinti ti se do no aba na ekofa asem kese e dia pro nkwala ni nyina so ani da so no na wahwe se utu kwa kakra bi kra obaye na o meititi abonte na awre hwa se sa country we wo kwa wo mabi mu tinkwala no kra wo di omu ja hwan wo so na akofa wo mu baye eti sasa wo hwe wankasa wo hu yie na wo didi yie no ma wo manso didi yie na bibia ekonenim Dr. Pacho baby amowo no Pacho ye wo kwabenya e wo nkran ye bra wafo dru poku ase ho no aha wo se me ko kwabenya wo ba fruka e ko kwabenya wo se me si wo power bar stop na so wo gina kwabenya so a wo se me ko poku ase ye wo ACP road no so osimesi wo power bar stop here abrosa kakaka isi wo apenti no white ene ye de ba kono lemon ana atototo ho kama nti eye fefefe odu wa osimesi wo power bar stop ena kuma senso wo ye wadua ya junction e wo fe yase won say ya na me kase wo mo aya wo mo to wadua ya junction na nyame nhira wo mo aya de papa san say wo mama nipa mre eti wo de wo furu ka bia wo semesi wadua ya junction wo de ko fe yase kwan so semesi wadua ya junction mesi wo ri ko aputu eja kwan so wo semesi wadua ya junction wo si ya hwe nim tenten so abrosan kakraka eno ene ye friend power specialist herbal hospital takrade ye wa na estate ye ba hantama rural no useme ko power specialist obi adrobo ko me paucho fibroid no da we yam etiti say fibroid we tell pa bebra fibroid adwinboni woni tirim wa sheda no woju aburo ni di ba ko ne aburo wa ma wo ba ma wo na kayo me say ohine oba suma no ti ya na mo ne ko papa we ndi simba papa ma mufu yare ni hia say de wo kasa nipa nye boko ye kwa ye nto aba boko ne ye nkofie no me no ya adwene ma me wo ne papa mo ya ade mo nkoso ana mo nkyerekya yare susu ye o ye da se ohine ye ya na mo ne ko abra na ye numbers no
ɛyɛ 0244 54 22 0244 54 44 22 and 0200 38 and 31 0200 38 31 but your WhatsApp line no component so minimum no twabre WhatsApp number is 0555 79 78 555 79 78 kama yenyina ye Ghana no odini be maye yeda se papa ohine akosie dia ya chief executive officer power specialist Eba hospital ohine ye no no na ba ye twa ye ho ye ba ye ne timamfo mi so edi nkomo fa ne ye topic yi ho ye be boy no mu hwie a chairman ewa ha ama ewa ha na ye di ye nkomo no ya aba na hwie ya no mesre onyi wa fidie ne mfia ye ba sese ya emwa nti ho na doctor nso so ye di ye fa that ona leader no and the man na chiri difo no ya wado okay se leader ni nya ka se mentiase pe omoso ntiase se leader ni ka se hey abusuafo akensie ni ekoye megini esibi atum obi abedi leader so age atum a wo follow ade na akoye okay anti no megini se di odi nkugo ni di odi ntwo ni na obi abekọ vacation bia chise ebre kakra beda so okay ba boni bie ni ho kra wono yire ko hye baabi akuya me da wase support ade ma me ma support ade ma me and then internet ni phone nti or outside the cry you can easily reach everyone nti mesese se ko basse e wo se utia wo na chikakra atia okay but there are some so bo na sika nyina san asa bosian bo se odin bosian na wa ko no honestly medu enne na watwi ebi musika asa because the last time obi ba meje se ona na meto ama nkofo bi amako hu omo ye be 50 obi aso beto ama ono abu me enkoto nsa bi mo omo nom ono abu be yiska no social media platforms no enyina na enne ye komo no eda form boko ye politics a hu hia pa na so eda form isa se na watwi de ye se campaign nyina eye na watwi na wo papa eye MPP ni na maame ye NDC ni na wonuanom e wo hyeda ne Alan mo be de na matena fie ho no mo a na watwi mo ye campaign no asumdwe e wo ho eno enti e na ye bo nkomo ya ye ne ama Bempoma Mensa oye press aid to Dr. Matthew Opoku Prempe Owaha and I sign what Chairman Ernest Afayam or no NDC Ishayesu constituency chairman or no so ewaha yebo en komono se utie yan komo edi kan ni nana utie se yan penfo yakasa na so wo wote ho na unu edi atem basa no bisa on say what wrong are you legend na ye kan bro what wrong are you because anya shukra no say ama Dr. Bawumia anim no kra mpuna Dr. Matthew Opoku Prempe de woni ne papa and anya shukra no say na Opoku adwuma no onim chairman Afayam menim say John Mahama de wonim chairman Afayam pa betimi afa phone no de afre na wa woti ho na wo kono wonim mo numbers e na wa frɛ na wa ye ntie ye vox pop ne ba politics ekani pabom etise onyamesoma na muslim esom enseya ebua nipa yiedie ade bia ebua nipa yiedie no se ideology no kwa na edifa ye wo common ground so ayenya awo se ye tie ho ase ewu etise wo obi wo fie ba ko abufuam na se wono so atusu party A na so wo party B a eni kwa se ede entawanta wa ba montem na emom nya wo se mo ye ne se enkoya tie o ba ko betwe ba kwa ba oba convince ba ko se me ha ye sere na bi awo no na ye no eye kasa ene ntiase
a quite what two depends so, but the political ideological differences, no. It was at the end, because politics, your partisan politics, politics, and your politics, a decision for yourself, for the nation, and for the nation yet unborn. It get a Libya a politician. Sale nyame bo nipa. The tia me kan sale say. Et say no yiri ofie. Na we da bia no what dia be kwan ate. Na wo di wa iska kro na wo kokuru. Ana wo kwa aduma. Na wo yire se ye na bibia so. E na de ye ni nkrakra. Oba nsa be kwan no so ebi hwe feed me ko yie. Se wo gina nkrakra wo yiri gina be kwan. Aw se ba ko te ba kwa sansa no madidi anwumre. Eti wo betima convince ba kwama wa be di abekwa na se nkrakra na to. No one winning about in different politics. The politics a game of winning shows to understand who we are with. It is a young to question. No more the party say, baby, I need to better as baby, I will join. When you to know, who feel about woman to ask the baby, I want that. It is yet, look at say, and say, now, Ubia would give ode ho kodom amanyoku bi obo akwa na obi owu nti no amande no akodom obi so wa na adwuma enhihye ya party no ewo no ede ba na beboa ba politics ankasa de partisanship and say Ghana ye ntibi hu point us the party from partisanship to national interest Ghana for bebre no nya enima de korete sa eti na ama na yese country ne mentimo wasene daawere no me did say edu embrace obia can opinion obia tre na adwene ne party the reason why the party is the best means the reason I mean my party is the best nti obia hold on to ne opinion and besides say won me party and then say I should be angry at you or something. You are trying to convince me to come to believe in your party. I'm also trying to convince you to also accept my party. But if not, I don't think that say we mean a problem because you know you're doing and I say means we know your problem because it's only you're doing. Obiana na doing to wherever you think say you are comfortable and I say you won't feel so party or I am auntie I say o party no is the best no winning. You just go for it. Means so my no and see a difference. Everybody should accept Obiani opinion, okay, and we should live peacefully. For me, my friends, some of my friends are they are from another political party. We don't actually agree on a lot of things, but I believe say, no can mommy and mommy in Kaka say okay, what party yet, and I'm my party yet, and what do you know? Obia one reason like I earlier said, we should accept each other's opinion, and then just be together as after all the peace of the country is paramount to whatever opinions we hold. It depends on the mentality and the maturity of that particular person. Voting is about individual differences. Your choice cannot be my choice. This morning, maybe you like to eat a betie, but maybe you would like to eat maybe some coffee. But in here, means of filling the stomach. So do party politics. Say, about this moment now. So, party, leave everybody to go the way out. Because actually, you read the history even of Ghana politics. Most of the key politicians they are from the same womb. Akoma party A, Akoma party B. To them, they don't fight. Because if any party were down, any party were up, they have their family. So we need to connect. We need to make the structures or division of labor. Okay, you do. Oba nam na omo bia peace be fie because at the end of the day no oya Ghana na ye koto abama no onye party A party B when we declare the final election votes now it's Ghana who has won but not an individual political party. It's what me yan hwe yan kwandam because Ghana need peace. Yin Ghana bia bia mo Ghana ye wanyi asomdwe wom lai wom fili wom bo wom kala wom bibia wom Ghana ye sweeter than country. I dey agudie na difference wom bebre because oba na be che na adwen so be che wa adwen e ba nsa na munye no ntem no se na nye na ko chi se ato aba na wie answer
bibia ye kama o sana dwene kra na o so ehwa na o wa o kana so so mpene a obia nyi ni lem obia koto de obeto ama no obia hye na dwene se no sa no ntem kra nya ye to aba wi a oh obia koto ama ni de openti efiri wo to aba ni wi a wo nyina mutumi ye ba ko se na mo sitie na eno nya separation bi a abato betumi ama atete wo no abusuan ntem ese atuye na sem menya na so ohurumia me de mani wo betam baby because menya enche se me nkaga na ho election there I was say peaceful and yet ntokwa asem enti emfa ni say no party A na me nya bisu wo party B a still na was say your relationship no ekoso like the old one and you say ye be ku ntokwa because say ono wo party B na me wo party A was say peace 20 me there sad time we there I relate with my family no just the normal way I hear normal abonten so omo so adwenche bi wa ye ni say sebe ya ye bie phone lines na so wentimi akakra mpo na obi aka bia na wasem no waka wasem no e di amount chairman eda ho e wa ha na beautiful ama bimpoma enso e wa hanum say Mrs. Amakasa na say wakoma ye dendenden kra wakoma be yemre sa na chairman fayam omumienu nyina omote they have a way of communicating na ubunfu da ubunfu utanye ye no aso wakoma mpa we betwa akọ na we so atwenwa ba sa na eti sa na wose politics no eye titiu na watwe mu ya last minute no campaign be gidi pa ekopem ya wada na ye fam kakre mo campaign eye ya sa ni activate phone lines no me start fi ama ho na mbra chema o we betie we dia na we tie we dia why bias oh really Ose chairman wa ha. And a beautiful amaswa. Yeah, handsome chairman. And a handsome chairman so I handsome, very handsome. And the handsome chairman afayam and so ewa and a beautiful ama bimpoma and so ewa na ye di elkobon oh send your boy and say ya we now about one up picture me say we omo tell komo bi omo no mo cash mu semeti akra manti bi omo cash mu semu ankasa because when you say to the day ba ko na beko ba ko kwa dia friends so here bibi obe free we so here na obe free sa na wo say nka ye no so about for ne so ya na ye ko na me batwa me bisa campaign et say asan ma activate phone lines no dey na nasme ma be 2 minutes be den ya ma be dey o somebody mo dey from kakra your company dey ekoyi pa okay na this year no you decided say your campaign strategy no you used to be a friend retail campaign na retail campaign is say ye bubu ye nsem ni mu pain ye de your campaign message no abeto bia aboboa no na se ye ba wo mpeswa so a dwumedi a wudi a your message no you beka me say tailor made message the here wa ya tro your manifesto ma ye no dwen ho na ye ka kire wa beto Akoma so ama wato amaye no saa na ye no enti ye chemu ma ye mpanyimfo enan ye omudi animu ye hwe Dr. Mahmood Bawumia onam north no na ne yere Yewra Samira so enam echi na Dr. Matthew Poku Prempe enam asanteman mu na ne yere so enam enkranman mu na no kra no baby a Dr. Mahmood Bawumia kwa sabi want in kano so uko juma ne yere Samira beba jom na onyo abedi nkomo so also ye minor na sabi ehia se obeti asem bi e be hye won kran se e bi a small scale mining ehia se o upscale na o medium scale and as a large scale Dr. Matthew Poku Prempe obeba na onyo abedi nkomo na wache wo se aban e de bank bi ba Minerals Development Bank ebeboawo na wetumi upscale ye share large miners ya ya manonifo omoba no betu nyame ya no mo de ko enkakro mu hase se yes local content e pese ye so Ghana fo ankasase no motimi aye large scale mine na fatima mufo ama sika no mo benya nyina no akakro mu ha enti san komo no na ne yere no so ni traders di nkomo church mo se ma tituru a edidwa ye de bibi ba your friend Women's Empowerment Fund. Okay. Not just oba bia wo hia se wo di dwan kakra yes obi so mu no Ghana ban se me ankasa me so mu de wo hia ne Ghana card na ye ne ekua for so di nkomo ene ekua for ate de ne women in cocoa farming
omo baba pebo ye na na Akufo-Addo abaso so baaye ene koko unya bag ba kwa utumi to cement 31 bags na oso dia ye obibi nti e ma na omo do koko no omo kra na omo na ejemo se afedi
Me say one people, one heart, one nation. One nation. Yeah, that's Papa Chairman Ernest Afayam, NDC in Shayesu Constituency Chairman, and what's it in Kano. Ama Bimpoma Mensa, and so Ama final words, peace, tolerance. Me make come say your best say misinformation no yin so. Okay. And our face so kasa a hunti no yin yai. Make come be say hate speech. O can be a nipa no aye ne ya what say enye no nipa nti no wan hana nipa no wa react na emom so no obi nya nkuta hodie bi na nipa no enam se passion o dey kan asem no esa wutimi empathize wo dey hu hye nipa no shoe mu se o aha na nipa no gina enu nti na ema na ekire na asem sei no dan se enmity ade na wa kire wa adwen nti e accommodating na yetimi gi obi atum ema obi aka bi obi kasa na ofri another party a onia komakra odi beti no sani mani nyina yenyi free ho mimi se Ghana ye me de pa mini baby akọ nkrom ha ne Ghana si ebe weni a ebe to party ni nua be ma ene omunyum ye no aso nya de betu so omunyum na dedodo na si omunyum ne de de endi se mo ya de si ebe sa de victory party no eno na me nua be me o se me nsem se ne kese ye didi na ye pepepe mi wi me din so nyunu kakra ama ne so no na ene de Akoma fo nyina ma banyuma so ama Ghana ne de masese mo kire se ya na obia nya boko okoto wi a watwen wo hwe TV a wahwe wati Akoma de ombeka bia no ye de mpaibo atene etachi ama Ghana no aye krabehwe yo ye de masi papa enne Akoma mu nsam ye kasa for tolerating divergent political views in the family and as a household ding na ne say so wa ha se me so me wa ha na watwi de campaign no maya na watwi de yetenete etini se be ya mo be suso makoma mu na we kan de a wo be hu se o kan de enye ntokwa ne beto aba na wie from 9th 10th hawk na Ghana asumdwe boko etimi edi ebronya no na yewura afifoforo ni mu eti wote ama Bimpoma Mensa oye press aid edema Dr. Matthew Opoku Prempe MPP running mate ono enaye oni media phone edi nkita ho edema doctor ena Chairman Ernest Afayam uko inshayeso a NDC ono eneye chairman ewo ho ena mote se omumienu enenne yeni omo edi enkomo no na makacha se December die ye di birthday o December ni ye kings and queens enti no ya wo December won ka ho bi ye December boss no ye ni wo krom enti enne ebi bu wo krom na we o friend no Nana Kwesi Prempe Pacho happy birthdays Nana Kwesi Prempe ono eneye president Edema Federation of KJT Traders Association Nana Kwesi Prempe Nana happy birthday to you nyame onsha and obi say bi na won to party me say the chairman wona wudi enne enti chairman ene to party no nyambo echi Nana mahede nyame be ye me why na afa mi fa ko minia ba Gifty Osa Pepra Ohima Gifty Osa Pepra oye member Kumasi Girls 1998 Association and the yegina Gifty yesi ma happy birthday nyame onsha na onye okese de twatro na de come ya me ba Charlene Hilton wey if you want to see nyina and our uncles Michael Kessie, Edmond Kessie and our grandparents Mr. and Mrs. Piogabra and yebusuani nyina Charlene Hilton happy birthday to you nyame onsha na onye okese papa ha enen so yedi dwumedie no ebeba ewieye production team members Nana Bila Kantanka Spatus Kojosa Akodie Imano Kwame Vadi Nana Yao Beluchi Era ena Peggy menso ametena dwom na medi chia me medi e de Beatrice Piogabra obetimi afreme Aunty Bea me sorry ebusuapanyi Era hanti ye de sports bro enyiwe fidie no emfem free ha